Hala, si Rins po sibat, karon ka. Hala, si Rins ning sibat, karon lang ka. Sila ko si Rins, karon ka. Nah, resulta na dyan. Dagan Rins. Rins! Rins! Asa naman to si Rins? Isip ko kay Ikiana din. Rins! Rins! Lah, nasi Jana. Sakay tuyo ani. Rins, ay kung tago-tagoy ha, bantay lang karon. Nalisuda jud aning gwapo tay. Rins! Rins! Na, nabuan na jud ni ron. Mamisita ko, Rins! Naa pa jud si Saysay. Mag-abot jud ning duharon. Unsaon na lang nako ni. Rins! Pa, si Rins pa. Unsa man kuya? Nag-abot ng mga chicks. Nah, impas yun ang bata aron. Tanawa lagi ni resulta na yung kaadarit anang bata ba. Magpalaban gani aron impas yun sa kuha. Resulta na jud pa. Unsa ini resulta? Ingon ana biya ka sa una. Nah, nabuang na yun yung trabaho ani. Ingon anak ko sa una pero dili po nang tagtulo oy. Ultimo bayot giratsada. Kamuka ng bata aron. Maniida taron og magpatabang nga kay atong tabangan. Sige pa, sige pa. Maniid na ta. Rins! Rins! Nah! Naabot yung bayot! Itago na ba diba? Bantay na juga. Nah, kiyate mo tago ko. Rins, tago-taguan jud ko nimo ba? Hala, hala si Rins di kamang. Bantay lang jud karon. Rins, naday ka diya ning tago ha? Karon ka, ano mo tago man ka? Rins, hala, di ka mang. Hala, si Saysay. Hala, dyan na. Bantog yan, tago. Karon ka, Rins. Nakita nung kuhan niya, oy. Kuya. Nah, kiatay. Nakita na si Rins. Ano tago? Impas yun na ron. Tulo pa jud ka buok. Nah, dagan-dagan yun na ron kuya. Yani pa no? Luoy dyan na ron. Layo biya kayo si Papa kuya. Naon-taon ako pagtabokton. Nakitan ko ani. Maon na kuya. Uya-uya magdaghan. Dagam. Mo accept ko dire. Hala, si Rins mo sibat, karon ka. Hala, si Rins ning sibat, karon lang ka. Hala, nilakaw si Rins. Karon ka. Ay, salamat. Makasibat jud ko ron. Unsay sibat? Patay. Rins, nganong mo sibat man ka? Yatay na. Rens, kanta ka. Dah, niresulta na dyan. Dagan, Rens. Ya. Si Adingo gitabangan na. Nah. Resulta na. Mauna, adarit mo kayo.